स्टोरी तला लंदन नेटवर्क डेली पोस्ट। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। Mentang warak shpi ke kubur. Pensawa kishpai India dak jing maham. Ya kibriu ke Pakistan bashna jing shna. How line of control. Tongin sap. Kat kum karipor laong bas sange ke Pakistan bashna jing shna hadin be kishpai India. Ki maham ban le dak kam. Hajanu line of control jamu de Kashmir kubwara. Kishpai India ke lepan kam dak loudspeaker. Ban maham ban le dak kam ye ki ranger ke Pakistan. Lara kim sange ye ke jing trei hatit wal ka benta jong ke kubwara. Katkum na kihe ispai gyong umdon liang bala ban aili ha kamshna jingshna klem da tip ningkong shaki badai pe jong line of control ka jing maham jong ispai India ka Pakistan kawan hadin bekitip pag jingshna kali shakmat mat persya ya ka liang jong India ki ispai India gi ong ba ka kamshna hapo ka radius basan spa meter jong line of control ka dei ka jing persya जो ये आप काम कर रहे हो ये 500 मीटर के अंदर में आता है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। भी रेड फ्लैग चढ़ा दिया, ऊपर भी सीएचक्यू में भी चढ़ा दिया। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए। आपको हम कल से इस बात पर गुजारिश कर रहे हैं, बार बार हम इस कार्य को पर गुजारिश नहीं करेंगे, नहीं तो हमें दूसरी कार्रवाई करने भी आती है। Uwi na kishpa India lo pensawa si ranger ka Pakistan wong ka kamtrei ba pishna ka hapapo ka area sanspa mitar ni karpat ya pi ban sange na si sundan bat kenyo lem kumta ni tip kumno ban pensange ik jingtrei da goi gerkom sange na ya gani ki jingtrei menta ni la karpat ya pi nadu menin tang bang inam karpat shu ka ju lem kumta ni tip kumno bang ile ong spai jong India khoblish bon story tala London Network Daily Post।